Meghalaya Post .news. No, he opened the door and he... I will just calling there. Phone number बताओ. हेलो बोलो दरवाजा. Dagajing Trishtom kinong ilam ka KSU Delhi unit lambat ki borpulit ka Delhi henden ga janmit kilayo pen plat no ya ka we ka samla kasi kabalakan no sya alam bakla pan poi syanong ba Delhi ban sya penya ya ki kam aurea katkum ka jingtip balapha de kinong ilam ka KSU Delhi unit laong ba ka khat sautrik jomang ha ka por sau baji e kilayo ya ka phone call na ka we ka samla ka bana East Jantia Health District balai thu ba kidon ki breu ka babut ya ka pat ka shapting yo ki tmu ban lesni ya ka kumta marmar kinong ilam ka KSU kila pentip sya ki borpulit ka Delhi mani lang sya ka sa jo ka te ka samla lai thuru ba de hadin ga jitokit ka te ka samla ka lai thu bakala poi Dali hadin bakala syap penbit ki breu bomla bani thu ibatmu peniat jaka hakikam aurea bada bagi pulit lambat ka KSU ki alik banwat cakate jaka kite ki breu ki badong keti tang mari yo jengtip ki lapet krat no yalade na kate jaka ka karuak kai thuru ba ya ka mukot duma la IT ki pulit ka Dali bat ban libu i kate ka samla caka bakam sangan bal asdang ru ban persam pen paino i kane ka samla cela ka snong jongka na kaliang ka KSU ka program jor kum kini ki jat kam thombor kinthei balakar parru i kitu ki bamat kum kini ki jingja bagin pentip marmar seki bor ka an ban ya dai ki na kaliang ka KSU Delhi unit kalai kubri kerpangi ki pulit kia Delhi ki bakloi ban nyarap bat ban senranlang haban ni wat ya ketika samla bala kiwe ki benta habadon ki jingja persya iki samla ne ki breu khasi hapo nong ba Delhi minta sih tu janmir ke sauterik ni yo ya ka we ka phone call na iwe I kong tiba batai ladi bade na Than East Jantia Hills ti I calling but I batai ba I suba baka gidon kita ki breu na bar jala ki ba bot din I but I suba baki ki kwa ban show ala ni ki kwa ban le kono kaman ni sawi tu kum tahi wil bot na kaliang jong kasus student union Delhi unit la phone ni ki pulet jong la phone ka Delhi police but ka Delhi police la poi tu ka jaka ko ba idon habang ni poi tu ka jaka pan dang ila investigate ila kli ilap ba itu ikong iwan chune bantre ini ban iwan chune isha bantre ki kam aulia la ne kam demek te danila tip ya kata ka jintip pat na I ngkat ba Delhi police nila ha puni I ka jaka tre ju I nila ya ki kata ka lord building kata ka jaka be om puni ni be sa andi anda nila poi ni ham to imat ba ki lai ho jintip bakin wan ki pulet nila ya tiet ta ka yeng nila ya yeng ham to kum basting ta hindi amdan ba pulet te imat te ki bru ki lai phet bi kum dan chong to jaka tinaman bangim lap yanu ino kiba kita gibriu kiba peningat I kan kakam lihat mancu IT no ya ka kes sakmat ka Delhi police but nila haban ya mino atau ka jaka te ya I tu kena nila boy I ha ka we ka safe house but shen hi dala na yo ajin bet ni pulit ni sa pai mo I shala kashnong mai pe pai stu I shala kashnong ka thau ju Pemjol kalau meri yang kado yo kabori na le kiwa mu yo ya krech ni cha nu te I le kwai yo ya kapagi yo pen bagi chenu ke te lai sen di la kwagi lai kremo kwagi kremo te yo thognya gi yo manusia bagi lawan gi chini than marjala te yo suki ki le yo ti bagi che yo sen gi amcha gi chenu than gi te agaweng pasat hi seki ba jugi ba bunsen ni I kane kamde ka senegong ka ba aja ang hakini ki albrashting ya lap kumba lai sotle ni kes te niakli ki balai mo ka dikyawan sane ki wan ban wat kam ban tre te kabasusi pat kabalong deki wan chane na kata daw na jingkeduk kam badon hante po jala jungi te tar kunjo ngan ketu yang sekal dakala bane bahkan nyerap tab iki para samla mo ki jungi ki bawan wakam kanang ba kinum poi sakne ka apat bakin wan akum kini kilai Meghalaya Post .news.